Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mga ripun Allah, miyataling mapman sa oras ng mga pagarini mga ulama, si Syagyan Gaya Jam'iyat al-Waqf al-Islami, kung kapumagusaya, si Syagyan Gaya mga ndawan, wagamatan, wagama Islam. Sa mga ito naging gaya ndawan, wagama, napantag ko kabnar, o ay man niyan na mga luks si kung mga wata Iran. Tanong kaging gaya mga luks na siran ikiyas sa bapan sa kia adin tanong sa giyang gaya dunia. Miara sa siran na tanto. Ko kia awidira ka tanong, ko tiano ina tanong, gagawi daw na may tatagaliran sa ginawiran, aka awidira ka tanong. Sa manutong na naging gaya kuhan si kusulda siya ulan na imbuat tapman nagitibitero na sumiyagat sa kapapatay so ina na mira utapman sa mi buat yan sumawata yan na karomasayan man ngayon ito nakayeso ka pagkakanairan kuwatairan kadi matao kuman da ang katawin niya sa dunia da man ang naimanan yan na ayaya miri paradu kulang taman na miya kapagkupa so ina agus ama. So ina narinita niyan suwata yan na miyara serong ko kiarita na kung mga wata yan. Sa manuto na inaloy wallah aging kaya mga kabdar. Kataya pisigin to naging kaya kitab kapara so kasabutiron o piting gisaan a muslim. An besa akabnar rakan o inakan na ano ba sa kabnarakan o amakan na sama na ito naging nga kabnara paganay na ay kabnara paganay o na so mipantag ko kipulay o kaan wata kung balaalok siyan si sa dunia si ko kapen niya mana ini na kapiyai kung balaalok ko kalalemiro na di siran indua sing ku Allah wah ipendua siran kepakaya suata na si matagu sabnar na sulok na aya ribat na aya kesuaka sa manutu awata na dingga di indua sumbala alok ka suina ka sa wamaka saya manan yan na basidan maturu na makaslang sa maliwanag sa manutu na isa pun penggululaan o ay manan yan ng balaloks ay wata si kung balaloks na suwakas siya pa kung ay manan yan na katumay katurua si ku ina aguswama o pamakasiran na dasiran pan pamarat gaya mga kapir siran pan sa manuto na ipapakaran ito ku Allah o kay pembula ikan kapipiyai kung balaloks sa ayamanan niyan na pananggilaing ka ubang kasiran kapakasakiti sa katiru isaw na pwede sa nagalbok ubang kami pemuro so saut ka suwarang ka ngayon ito nakagipedanan sa supak ko ayamanan niyan na suguan ukad na Rabbul Alamin. Sa maniyan na ay katarusan wallahu subhanahu wa ta'ala na wasayna al-insana biwalidayhi hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li waliwalidayka ilayya al-masir wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wattabi' sabila man anab ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sama na mata sa yaging kaya ayah apantag saya manan yan na usya taya kung mga tao ko kapipya ikumul mga loks. Why? Inuto na miyara sa isira na tanto. Miya kaduragun na ayamanan yan na pakakang ka o balalok sa ka na pakasusung ka o inaka. Na ayamanan yan na kaya patutra ka na so ay manan yan na kapipyaing ka. Kailangan nakabalasan nakasumya ka
miya ka ugupra ka si iko oras ada kada ka sa dunia ka sa dunia agus si iko oras kay tuo ka kudi ka pan kataukuman da katawan na kaasuan ka na sa manuto na kailangan so mga tao miyara sir ka na pipian ka nag-iisugun ka Allah no pa makasiran na ayamanan niyan na mga kapirsiran anto na ikaw lola na ayapatot no pa makakapirsiran na kan ba kaya kapirsiran na ba nga tulakan siran di ayang kailangan nakapipi nga kiran na ayapatot ra ka muslim na ayamanan niyan na madulun ka so balalok sa ka o pa makasisilay suluks na ayamanan niyan na turuan ka ngayon to nakanabala ko na tao na ba ayamanan niyan na anden ni kinimbo ta adon na matuturo kakapa kaya ayamanan niyan na madidig na upa makasakay linimu Allah atot miya turo Allah miya kapaganad na ayamanan niyan na mu'min ka na kailangan ka sumbal alot ka sa ayamanan niyan na kapakasusupak kariribat na yan na kailangan na paganayron na ipunduan kasiran ko Allah sa ayamanan na basiran pakatiri na wallah ikadua na uwad na ayamanan niyan na pamana wad na kapkaribat kiran na umpian siran wallah iti pamang ningen ka kuwadan ka Rabbul Alamin at tigumpian siran na sana ko rupon na di kan malpas lagi ang kuto kaptu ang akiran yun to nakaya miyaswa o miya nga una tiyawibayan wallah pinili ko inaraw na antaw na yan naging mga nabi na yamanan yan na miyaylay so kini barat mo aniran kumbal aluksiran kung oras ayamanan yan na di kapaparate ang mga luks na dataro Ibrahim alayhi salam so Ibrahim alayhi salam na aya ama yan na suazar na kafir na inaliyoratan wallahu subhanahu wa ta'ala so ayamanan yan na pinggu daw lang Ibrahim alayhi salam kung kita ayamanan yan na kasiyapan yan sa katuruan yan ki ama yan na dinyan dikindu anun sa kapya na kataya sukatir Allah amata sa iya surat Maryam kataya sa mga aya ikapat pulag wisa, ikapat pulag dua, ikapat pulag telo, ikapat pulag upat, ikapat pulag lima, ikapat pulag enam, ikapat pulag pitu napalayad na manunumpang ko Ibrahim apantagbu sa emanan yan na kaya pa ka barat mo iran ki ama yan kanna ba mapaparataya na siya yan na iyo mo ini na di mamangbal sa barhala na ayamanan yan na pumasanun o mga tao na ginako na berlin yan simbahan yan at Tuhan yan na sama nuto na so Ibrahim alayhi salam na tanto dun na amyo kitun sa karmasayan ko kapturuan yan ki ama yan na ayamanan yan taros ini yan di indu why kata kaya pamagita ang ama yan o kaya leon sa giyang kaya ayah sama nuto na giyang kaya ayah nakatasukat Allah awazkur fil kitabi أذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا يا إنا ما tutulana'i ko kaya pakambarat mo o Ibrahim ang uswamayan sa taman sabadin mindu kaya piyamagitaan ni amayan na taro sa miyas Ibrahim na din yan dindu sa ini permisya nun na ima inay pumanginihan ko Allah sa ima na inabentur Allah sa mana yan nakatep man sa Abu Hurairah as ini masa ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amiyang gulawla asya kini Abu Hurairah na aya maulawlan yan na ina yan na dapan muslim na pakatataros niyan pamana kaya sa kanyan na malay kwanguloks yan kaya sa kanyan na mu'min na din yan di pipian sumbal aloks si ina yan na aya maini na pemakadagan yan sa marata apantag ko Nabi din yan di pamakay taon sa Rasulullah na tantud na di kerata ginawa o Abu Hurairah na aya miya sa Abu Hurairah na emanan yan na miya penunayan yan ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam na benda mapian na ayatan nun pakapanutul na siyang kaya si Abu Hurairah ko miyang gulaw la na bati antan wag yung kaya kitab kok diun di kapanutula yakini Abu Hurairah asya kini Abu Hurairah na intero iya mada kerla aya manan yan na hadis amila lang agyan na tanto niya napkubayan sa Rasulullah na miya kalala ini para tiya
na taman sa ayaman ini na isas kanya na ing kung mga sahbatu Rasulullah kubin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa ning kung mga miskin mga sahaba na sama nuto na ba di mapiana pamakin kita ya aging gatutudanon o Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ma'a ummihi allati kanat 'ala al-kufr wa tu'zi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisaniha. Suatu yan sa Abu Hurairah, apa dia si inayan, si imam padalam ko kaagamai kakapiri na siksaan yan sa sugu Allah sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa si impakawkit ko dilayan. Sa manuto na wa ma'azalik yuhsinu ilayha wa yu'amiluha muamalat al-ibn wa yahrisu ala hidayatiha. Na minsan pun giyuto pun imaw saswa ina o Abu Hurairah na dinian di pipiaan. Dinian di paki imbiun di maki dinian di sirbisiwan sa serbisio o wata ko ina na sesya panian ianda manaya katuruan yan kinayan. Kataya so kaya panutulon Abu Hurairah kuntu yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu anhu kuntu ad'u ummi ila al-islam wa niyati manai na dia kan di panulunan so ina akan si ko kapasul diyan ko Islam asakan yan na di mana kutu wahia musyrikatun fada'utuha yawman fa asma'tini bi fi rasulillahi ma akrahuhu sallallahu alaihi wasallam ay mana niyan na miyakaisan na tigan nagawi na ini diulunakon so inaak na tiyan aso ummi Abu Hurairah na piyakan nagakunian apan ta ku Rasulullah sa aymanan yan na ikiguda kan na bukan pekanug aymanan yan na piyama ito yan sa Rasulullah fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana bikina sumuyong ako tigian ko Rasulullah absagada ko tigiman ay ngayon to nakakiyamar gan sa Ginoo ko tiyan so inaakan o aymanan yan na so ipantag niyanon ko kaubalin na ina na aymanan yan na so Rasulullah na tanto wa kana tiyan na kubay na disu ina kan di sila untaman na piyama kay ito inaakan lagi tiyan ipukisgadakan. Sa manuto na sumimaw ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni kuntu ad'u ummi ila al-islam fata'ba alayya fad'utuha al-yawm fasma'atni fika fima akrahu ayaw mana aging ko takya pakatalingan man ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piano tulyanon ayat yana maululak na Rasulullah na dia kan di dakwaan so ina kan ko kaparasul diyan ko Islam ugay dia na pagendi dia ayaw mana niya na fata'ba na disul na niya ko yung perhatian fada'utuha al-yawm na ini pianulunak ni man to tiyan na piyakan nagakunian sa pantagrekah ay kigudak sa manuto na ayaman ang ta piyakan nagakunian sa saya kigudak na ayaman to na benda niyan na piyama kay to sa Rasulullah kapakaya piyaman nintan yan na pangninakar fad'ullah an yahdiya ummi Abi Hurairah ayaman niyan na panganyakalan ni Rasulullah aturun si ina Abu Hurairah na sama nuto na inisimbagun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na bakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma hdi ummi Abi Hurairah kadinangko naturuan ka si ina Abi Hurairah na lumini wa qati manai kami magbay ako mustabshiran bida'wati nabiyillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapipi aginaw ko sa giyang ko tuwa dua o Muhammad nabiyullah as Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma ji'tu na sa tingin so kaya pa ko fasirtu ila albab na miyubay ko pamintuan fa iza huwa mujafun fa sami'tu isinu dati yana barakan paalaka fa sami'tu ummi nam yan gaganatigin si ummi si inak natigin khashfa qadamayya faqalat ma kanuka ya Abu Hurairah ayamanan yana miyan gaganatigin si ina mas sakit miya karani raknatigin na Peter ina sekad na dika pagubay tigin hey ama Hurairah na wasami ito miyan gaganatigin ko kap pamana na kapamangtik khat datal ma kapamangtik wa ayamanan qala fagtasalat wala bisat namipigu na militar dir'aha wa ajilat na mo na militer niyan na taman sa mipils na fatahatil bab nalikan niyan so paitaw tumakalat ya Abu Hurairah tingin na hey Abu Hurairah gitu tiada ni sa otayan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh na ayman niyan na pisik siyan ada kanan ada Tuhan arumar ku Allah
Inun tabu ko so ada tuan rumar ko wallah wa asyhadu asyiksi anak natigina sa Muhammad na urip punian sugu yan na sa manuto na imiya sa Abu Hurairah na kumya ka kasya ko tigin ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aya maulaw kung na makapaguro ko ngayon na aya kiguro ka na tigin naging kota kabubaya ak ini Abu Hurairah ko kiyas suddu o sa agama Islam ki maanas inayan qala qultu ya Rasulullah na orian yan na Peter wakna hay Rasulullah abshir mapiatigin manay qad istajaba Allah da'wataka na tiyari ma Allah subhanahu wa ta'ala so pangninga wa hada ummi Abi Hurairah na yaman yan na tiru wallah si ina ya Abu Hurairah fahamidallah nabiyan tugin wallah wa asna alaihi wa qala khairan orian na pitir na mapia sama nunto nagi itutulan o Abu Hurairah o kaubalo kaya parapuntagiran inayan ada paratiaya na emanan yan naging kutam yang gululan yan kaya pag-Islamiyan na ayamanan yan na mga nanauto asyang ka iya mga rani ko Allah mga salihin na dilan dinggal bakon anda mo na ya ikaw balo o ina iran ama susuatiran misam pan kapir na dapya pan kapir so inaka na di ka pa kay mga mitulang ay kailangan na dinggal ni PPI na pengenika ko Allah aturun wallah si inaka upama ka adna karibat yang ye isuun ko mga bala alokos o upama ka ayamanan yan na disiran mapaparatea na sakawata na sakay mapaparatea adina karibatan bala alok sakana pengenika ko Allah o subhanahu wa ta'ala aturun wallah si inaka si amaka petirun kakiran bedin agiyang kutua syai'a karibatan kiran na tarus ayam ayam pengenika ko Allah sa emanan yan na tabangan wallah si inaka gusi amaka sa emanan yan na kapag Islam yan na kaawairan si saging kuta mga galbog ang mga rarata sama nuto mga umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nakatayap man so Asma bint Abi Bakr ma ummiha taqulu Asma bint Abi Bakr qadimat alayya ummi wa hiya musyrikatun fi ahdi Rasulillah fastaftaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu qadimat alayya ummi wa hiya raghibah ay tami'an fima indi tas'aluni albirra wal ihsan ilayya afa asil ummi qala na'am sili ummaki na sama na yan nakatayap man so dalil apan tag saya mana niya na di ka PPI wata ko inayan dapi apan musyrik dapi apan da parateya ngayon to nakagya kabnar ya ka apa man naka PPI dapi apan musyrik so inangka wa nanay man ina ayatutul yakini Asma wata i Abi Bakr radhiyallahu anha na yaman niyan huma na sama nuto nasi pantaki inayan sama nuto na sukar ma Abu Bakr na dapan pag Islam si sagyang kay oras na pianutil yakini Asma wata Abu Bakr ami ako marak na tiyan man si ina na aya maulalan yan na di manakuto si ikumasaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na piyaki ko kumak na tigyan ko wallah sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Peter wa kana miyaka umarak na tigyan si ina iman to na imanan yan na aya maulalan yan na ragiba ay man ragiba na makainam ko fisira kan aya man natamok why uba kana tigyan man na ing kaugupi uba na amigo pa kan ko pamana saging ka inaakan inwati man na kapakay ayamanan yan na natabangan akan so inakan ko kaubalin yan na kapir sa ayamanan yan na dapat pa na kapir natabangan akan sa dapat ayamanan yan na mga panganangkan mga siya kailangan yan na anton ni Peter Rasulullah na ini simbago Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigyan na why pakikuyam ta ka ko inaka minsa pen ayamanan yan na kapir na pagnin ka ko Allah subhanahu wa ta'ala sa ayamanan yan turun wallah nagiya ayamanan yan na miyakwatan wa dars imantu dars pantag ku amay ka suina na sakanian na deparatiya na aya pato teraka ayam manan yan na awata na pipi ingka sumbalalok saka na ayamanan yan na upama ka kapir sinaka na ayamanan yan na di ka pa kayo bangan rekan na so pamagyan ka aya kailangan na kebugan ka na ngayon ito nakagiya ino kami adin sa dunia kapunan no na kailangan na ketabangan ka na so ayamanan yan nagyang kuta karibatan yan na petiru ang kaun so karibatan na taros ayamanan yan na pengenika ko Allah abadin turu Allah subhanahu wa ta'ala si inaka sagiyong kutua kaubalin yan ayamanan yan na didian ka paratya ye ayamanan yan na miyakwatan imanto ini pang umir kanu anton na isuan ka amay ka suina ka nakaper suama ka nakaper
na ito na pagugupan na ka, may pawan na tibangan na ka, na ayapatot na katabangan na ka. Uy, nagyang uta karibatiran na ding kakiran ditiro aso karibatan sa tarus sa emanan yan na ipangingasiran ko Allah subhanahu wa ta'ala o ayamanan yan na katuruiran. Datar umyang gululaw Ibrahim alayhi salam, datar umyang gululaw o ayamanan yan na Abu Hurairah, ko ayamanan yan na dapan kapag-Islam, iya ayamanan yan na inayan na si so Ibrahim na si Amayan Azar na Subman Mambu so ayamanan yan na si Asma na si Inayan Akarma o ayamanan yan na Abi Bakar na yan na iniisiin ko Rasulullah na yapiter Rasulullah na kailangan apamana na tabangin kasinaka Yei ay may namiyak watan ni mantua dars na inshallah nasikman siya pagkatalinguma na ayap man ikadwa apaman na kabenar nagi ipagusintan insyaallah sa ato mga talinguma na nainong ko ayad na kausayatan na si ko kapakatalinguma o oras ada tere oras na insyaallah na sumpatan tanu di kanu na emanan niyan na tegumpia tanu pumipantag ko dingka di kikuyang bataan ko inaaka dingka di kikuyang bataan ko amaka ay man na masalin sa mga wata sa ay man niyan na kapipi aniran sumbal alok sirang ngayon to nakagiyagyan ko to kapipi nga kun luksaka nagyud ikiparate nga ko Allah na ay man niyan nang balas ang kaunukan ng Rabbul Alamin datar o kaper si inaka anta ka mukmin na yun na kailangan nakapipian ka napsilam na miskanusan katay mga katalingum ay gurutan wa dasala ko amor kay Dr. Abdullah Haji Ali Munib nabunde mapian na pamakining tanus kaniyan sa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.